Nongeye kubasuhuza mwe mutubana buri munsi kuri Intego TV. Ndagusaba gukora subscribe aho utarayikoze kugira tubane buri munsi muri ibi biganiro. Ndagusaba kandi kwicara kagusobanura neza ibyabereye mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye yariteranye ku nshuro 77 i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho Perezida w'u Rwanda na Felix Antoine Tshisekedi wa Congo bongeye gukozanyaho mu maso y'isi yose. Nk'ibisanzwe buri kwezi kwa 9 buri mwaka, ndavuga ukwezi kwa Nzeri, abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'abibumbye Loni bahurira i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nteko rusange y'uwo muryango. Kuri ubu iyi nteko rusange yaribaye ku nshuro 77 kuva uyu muryango washingwa nyuma y'intambara y'isi ya kabiri. Bivugwa ko Antoine Felix Tshisekedi wa Congo yifashisha u Rwanda mu guhisha ikimwaro cyo gutsindwa kubyo yari yemereye abaturage mu gihe habura umwaka umwe ngo yiyamamarize manda ya kabiri. Raporo y'impuguke za Loni nayo yagiye hanze huti muri Kamena uyu mwaka, ndavuga mu kwezi kwa 8. Uruhande rumwe ishinja u Rwanda gufasha umutwe w'iterabwoba wa M23, ariko ku rundi ruhande igashinja ingabo za Congo gufatanya n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR mu mirwano na M23. Aha bashingira nk'ibisasu byarashwe mu Kinigi mu karere ka Musanze muri Gicurasi uyu mwaka. Raporo igaragaza ko byatewe n'itegeko ryatanzwe n'umusirikare wa FDLR wari kumwe n'ingabo za Congo FARDC. Uruhare rwa Congo mu gushyigikira FDLR yiganjemo abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, rwagarutseho na Minisitiri ushinzwe ububanyi n'amahanga wa Amerika Anthony Blinken mu ruzinduko aherutsemo mu Rwanda na Congo, aho yasabye ko ubufatanye buri hagati ya FDLR n'ingabo za Congo buhagarara. Ati iyo bigeze kuri FDLR yagabye ibitero bitandukanye ku Rwanda ndetse igahabwa ubufasha buturuka ku buyobozi, twumvisha ubufatanye bw'ingabo za Congo na FDLR. Iki kibazo nakiganirije Perezida muri Congo kandi dukomeje gusaba ko iyo nkunga ihagarara, kimwe ko inkunga ihabwa M23 nayo yahagarara. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta icyo gihe yavuze ko umutwe wa FDLR ari wo shingiro ry'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa, bitandukanye n'ibirego bya Congo by'uko u Rwanda ari rwo nyirabayazana. Uyu mutwe n'umutwe wakomeje gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside aho ugereye muri Congo, ukomeza kwibasira abatutsi bavuga ikinyarwanda mu burasirazuba bw'iki gihugu, abanyamurenge, bituma hagenda haduka imitwe irimo M23 igamije gufasha abaturage kwirwanaho. Perezida Kagame w'u Rwanda nyuma yo kuvuga ibi na Felix Antoine Tshisekedi mu gushinja u Rwanda, nyuma abagabo bombi bagaragaye bari kumwe n'umuhuza mushya Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa, bagirana ibiganiro bigamije kurebera hamwe uko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo hagaruka amahoro. Gusa ibi si ubwa mbere bibaye. Aba bakuru b'ibihugu kari batatu bahuriye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahateraniye inteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Amakuru dukesha Village Urugwiro, ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, avuga ko ibiganiro Perezida Kagame Tshisekedi na Emmanuel Macron bagiranye bigamije kurebera hamwe inzira zo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibiganiro bibaye kandi mu gihe u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bimaze iminsi bidacana uwaka, kuko iki gihugu gishinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23 mu gihe rubihakana, ahubwo rugashinja kuko Kinshasa ubushotoranyi no kuba ingabo z'iki gihugu zikorana n'abarwanyi ba FDLR biganjemo abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Mbere y'uko ibiganiro bihuza abakuru b'ibihugu biba, Perezida Tshisekedi yari yongeye kuzamura ibirego byo gushinja u Rwanda gushyigikira M23 mu mbwirwaruhame yagejeje ku bitabiriye inteko rusange ya Loni. Nubwo Perezida Kagame yagaragaje ko igisubizo cy'ibibazo kitarimo kwitana ba mwana, Perezida Kagame yashimangiye ko ibibazo biri muri Congo uyu munsi bidatandukanye n'ibyabaye mu myaka 20 ishize ubwo hoherezwaga ingabo z'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga amahoro bunini kandi buhenze kurusha ubundi bwigeze bubaho mu isi. Yakomeje ati ibi byategeje ibihugu by'abaturanyi by'umwihariko u Rwanda. Ibitero byambukiranya imipaka byashoboraga kwirindwa hakenewe mu maguru mashya ubushake bwa politike bwo gukemura umuzi w'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo. Kwitana ba mwana gusa ntibikemura ibibazo. Izi mbogamizi ntabwo bivuze ko zitakemurwa kandi ibisubizo bishobora kuboneka. Perezida Kagame yavuze ko habayeho ubufatanye mpuzamahanga nta kitashoboka. None aba bombi ko bitabaje Perezida Macron yaba ari we muhuza mushya
Ibiganiro byahuje Perezida Kagame mugenzi we wa RDC na Emmanuel Macron w'Ubufaransa bibaye mu gihe hari hamaze iminsi hari amakuru avuga ko umuyobozi w'Ubufaransa yaba ari gukora ibishoboka byose kugira ngo ibihugu by'ibituranyi byongere kubana neza, cyane ko muri Kamena uyu mwaka Ubufaransa bwari bwatangaje ko buhangayikishijwe n'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri ikinyamakuru Jeune Afrique yagiye hanze mu ntangiriro z'iki cyumweru yavuze ko ifite amakuru yize avuga ko Ubufaransa bwinjiye mu bikorwa byo guhuza u Rwanda na RDC ku bw'amakimbirane ibihugu byombi bifitanye. Amakuru dukesha ikinyamakuru avuga ko muri Kamena uyu mwaka ubwo umwuka mubi wari wifashe nabi hagati y'ibihugu byombi u Rwanda na Kongo, Perezida Macron yagennye ibiganiro n'ubuyobozi bw'u Rwanda ndetse akaza kwiyemeza ko azahamagara Perezida Felix Antoine Tshisekedi kuri telefone. Bivuga ko kandi kugira ngo habeho ubuhuza bwa Perezida wa Angola João Lourenço, Perezida Macron yabigizemo uruhare ndetse agakomeza gushyigikira intambwe zose zagendaga ziterwa. Mu kiganiro Perezida Kagame yagiranye n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA mu Rwanda muri Nyakanga 2022 yavuze ko nta nyungu u Rwanda rwagira mu guhungabanya umutekano wa Kongo. Yavuze ko ibirego Kongo ishinja u Rwanda byo gushyira umutwe wa M23 nta shingiro bifite, ahubwo iki gihugu gishyigikira FDLR ihungabanya umutekano w'u Rwanda, ikarasa ibisasu bitandukanye mu turere twa Musanze n'ahandi. Ibi ngo byangije abaturage ndetse n'ibikorwa remezo bitandukanye nubwo u Rwanda rwirinze gusubiza. Ati ntabwo ari byo, nta shingiro bifite, ahubwo Kongo ishyigikira FDLR. Kandi kibabaje nuko MONUSCO ingabo za Loni ziri muri Kongo zibizi nako byagenze ijya kurasa ku butaka bw'u Rwanda. Hari byagiye biba mu 2019 ubwo FDLR yinjiraga ku butaka bwacu mu Kinigi ari ikaza guhashywa n'ingabo z'u Rwanda yari yaturutse muri Kongo ndetse barahawe intwaro na Kongo. Yakomeje avuga ko nyuma y'ibyo bitero hongeye kubaho ibikorwa byo kurasa ku butaka bw'u Rwanda ubugira gatatu. Ati nyuma y'ibyo bitero habayeho kurasa ku butaka bw'u Rwanda ubugira gatatu hakoresheje intwaro ziremereye, bisha abantu, basenya ibintu. Byose twabiganiraho na Kongo. Ku rundi ruhande kuki twagira uruhare mu bibazo biri kubera muri Kongo muri ubwo buryo babidukorera? Ariko bakoze ibishoboka byose ngo dushyire mu bibazo byabo. Perezida Kagame yavuze ko ubwo Felix Antoine Tshisekedi yatorwaga ikibazo cya M23 bagiye bakiganiraho cyane ku buryo hari n'intumwa zagiye ziza mu Rwanda kureba abarwanyi b'uyu mutwe bari barahahungiye bakizezwa ko bagiye gukemura ikibazo cyabo. Yavuze ko ubwo M23 yajyaga kubura imirwano u Rwanda rwo rwaraburiye Kongo rushingiye ku makuru rwari bufite mu bijyanye n'ubutasi. M23 n'umutwe uri muri Kongo warashyize intwaro hasi mu 2012 gusa uza kongera kuzubura mu myaka mike ishize ubwo Kongo yangaga kongera kumva ikibazo cyayo cyo gutuza abaturage b'abatutsi bavuga ikinyarwanda muri iki gihugu bari bakomeje guhohoterwa. Umubano mubi hagati ya Kongo n'u Rwanda ukomeje gufata indi ntera cyane cyane mu baturage aho bakomeje gutukana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ibintu bigaragaza ko nta gikozwe umwuka ushobora kuzaba mubi hagati y'ibihugu byombi by'ibituranyi. Intambara ikaduka nk'uko ibinyamakuru bitandukanye mpuzamahanga bigenda bitangaza.